tuvuga menshi cyane iyo uza kuvuga nyuma y'abandi usubira muri yandi bavuze. We don't have much to say because we are the last one who are going to speak. Tuvuga ibirenze abatubwiye. And I have already spoken. Cyambere no kubashimira kuko mwitavye uyu muhango. I thank you for attending this commemoration. Mwagize neza cyane. You've done well. Cyakabiri turabashimira kuko mwadusengera twari turi. Secondly, we thank you for praying for us. I thought you are not tired. You've taken your much time to pray for us. This is not the day that you should be tired. We really thank you for your dedication and commitment in all means. We have a short time possible. Many people have spoken here. But let me tell you this. Nothing else we are going to say apart from the history. We really thank those who have spoken about the history. And also we thank the others. And also I thank our preacher. When we try to speak it, it's just repeating. I want to tell you this. This man went with others. But what we want and request is not to continue to kill him. For him to continue to live, for us to live according to what he said. Let us, if we don't now consider what he has said, we continue to hurt ourselves. We continue to hurt ourselves. But if we have agreed together, do not leave us alone. You've seen the number of people here. I saw you, then I felt happy. Even though a person allows you to go there, nobody can stop you. Something else I want to tell you. Nobody who is not going to die. If you are feared to go and die, everybody is the candidate. Everybody is the candidate. Indutazapfa mwaretse kuduhemukira. Amagambo ni makeya ariko ndizera ko tuzavugana maremare. Amagambo yacu kwabwira ngo tugende azashaka gusharira, ariko kandi n'utikitinya kuvuga ngo reka tureke kubabwira bino bintu taramasha, ariko wamashe ndazatinya kuvuga. Reka tubasabe mubitwemereye twahaguruka iwacu tukahubaka bakamera nkaha, kandi ntawe udufitiye imbabazi kuko bamama babivuze. Ntabwo igihugu tuzagihabwa nk'impano habana umunsi n'umwe. Igihugu kigwa amaraso. Muzabaza amateka y'ibihugu zose ntabahaye igihugu ngo hateke igihugu kigwa amaraso. Reka tureke kubatindira. Nashatse kubabwira gutya nubwo mwavuze ngo abasore ne basigara, ntabwo abasore ari bategeza gutaha gusa. Ntaba mama muri mukunda mukuja ku rugamba ari mukugeye muri byo kujya. Ntaba mwabonye. Je sinemezanya n'abavuze ngo abasore basigare gusa. Umuntu wese ni ngombwa ko yumva n'amagambo agafata umwanzuro. Kamvuga kiri kino kintu cy'uyu mugabo, ntawe ufite akazi kangana n'akiwe. Inshingano yari afite mu gihugu zari zirenze zo mufite. Sinzi nimba ari akorera leta hano muri kino gihugu. Uyu mugabo niwe izina rye ryari ku meza ryo gushimirwa kubyo yakoze. Naramubajije ndamatse wamashije kugira gutaramwa ngo no siba runo rugenzi rugasibira.
ngo nohinduka umusazi wo kugenda atora amasashi, kandi yarabizi kuko byose bimushikira. Ntawogira umutima nko wa Nehemiya, ntaworazwa ku ijoro n'igihugu cyacu. Ibi byatubayeho byabaye no ku bandi. Histoire muzasoma za Bibiliya ni ibisanzwe. Ibyamubayeho, ibyatubayeho n'ibyabaye ku bandi. Ubundi icyo baturushije bari abayuda baranditse. Ubundi twakagombye kuba twaranditse tukavuga ngo General Michel yarapfuye, Makani Sematama arafata ayobora urugamba. Twandika tuvuga nk'uko babivuga, mufite imvugo nziza, ariko hari ijambo ryiza cyane umusaza yavuze. Nizo social media nimuzisobanure, muzibwira amahanga. Ko murambwira ngo mbwire gute njyewe ko mbizi? Munaniwe no kwandika histoire y'ibyatubayeho, evenema zabaye zose. Biri nta kintu na kimwe Nehemiya yakoze Michel atakoze. Yababajwe n'ubwoko bwabo, yababajwe n'amatongo y'iwabo. Aje imbere y'umwami akanyaraje, umwami aramusuzuma kubera kubabara. Ntabo twabona mu mubabaro muri mwebwe, mu mwumva ibihabiba. Nta Nehemiya twabona muri mwebwe murishimye muratamaraye ko mwumva ko ari amahoro. Abariyo ntibabuze iyo baje, abariyo ntibabuze amatika abageza hano, abariyo simbura mumaro, abariyo suko babuze icyo bakora. Ni abantu nkamwe, bafite imibiri nkamwe, bafite amafamiye nkamwe, bafite ndetse wasanga bafite umuryango ukomeye kubaruta. Ariko mutekereza ayo magambo turagana. Je icyo mbabwira cyewe natekereje arahera kokira. Mu gihe turimo tumeze nk'abari Abanyazirayeli barinanga imitima. Turimo kuvuga ngo nimunamuke murangize hariya, niyo hari agakiza kacu, niyo hari ubukiriro bwacu, ariko tukanga tukinangira. Ntabwo mvuga ku mateka ya General mwayavuze, ariko uko abambere bavuye kubivuga twaba dukeneye abantu bose kuko message dufite ni message nini. Message ya mbere dufite ni ya Leta General Rukunda Michel. Message ya kabiri y'umugabo w'ingabo General Charles Sematama. Message ya gatatu ni y'abavandimwe bari ku rugamba. Message ya nyuma ni y'ababyeyi basigaye mu gihugu. Izo message zose zikuye mu ijambo rimwe rivuga ngo muhaguruke mutahe. Umukuru, umuto, muje guhesha amaraso ya fanda n'izindi ntwari zose zaguye ku rugamba, muje kuzesha agaciro. Tuba tuzi ko tuzafata umwanya munini tugahera amateka vuba hafi aha 2017, ariko kubera impamvu z'umwanya reka tubahe iyo message. Gakondo ni ikintu gikomeye. Igihugu bashobora gukurikiza amategeko bakagweza ID y'igihugu, irangamuntu, ariko gakondo ni ikintu uhabwa n'Imana nyine gusa. Guhera kuri Adamu na Eva yamuhaye, yabaye gakondo, arababwira ngo ngiye muzayihingira muyituremo muyibemo. Imana yaduhaye gakondo, ariko turayiyambura twenyine. Nzi twenyine bwoko bwacu twatubwirizwa gusubira muri gakondo. Intumwa zikava hirya no hino zikaza kubwira ngo muhaguruke mutahe, ariko mukanga mukinangira. Tugiye kumera nk'abari Abanyazirayeli
inzoka zakonye barinangira barapfa barashira. Icanye iwacu hameze nabi, iwacu harashize, iwacu harasenyutse, iwacu hahiye hahindutse amatongo, iwacu niho honyine muri kino gihe tukadusengera umuntu. Ico kintu gihendutse ku isi kibaho. Iwacu niyo paracetamol, ikinini kimwe cya paracetamol kimugabura abana batatu bagize umuriro. Urubyiruko gatuza, abagabo gatuza, abagore gatuza, abagore gatuza, kuko bafite amahoro muzamara kubaho, muzamara mufite ayahe mahoro. N'iki kibatera kugira amahoro? Ababyeyi bababyarira ku mikikira, ababyeyi babura umwambaro akabyara akabura umwambaro, abakecuru b'imyaka 110 banze gusiga gakondo, ariko abagabo mukajyama mugasinzira. Bwoko bwacu dufite agahinda kenshi mu mitima kubona abagabo n'abagore bangana gutya bicaye iwacu twaturimbugwa, twadupfa kubera ko twabaye bakeya, twabuze effectif. Ntabwo twadupfa kubera ko ariko dusa gusa, ariko natwe ubwacu twanyine ko turiyica, dufitemo uruhare mu kwirimbura no kwisenyera no gushiraho kwacu. Ndihanganisha abamama b'abagwanashaka, mwihangane ntaco muzaba. Icyo abagabo banyu baharaniye abataki bafite muzakigeraho n'abana banyu. Mukomere mwitse imitima mu nda, wumve ko igitambo cyari gikwiriye guturuka mu wawe. Afande yaravuze ngo urugamba tuzarwana ugaza gitonyanga cyane maca amaraso. Ntabwo dufite gusubira inyuma, tuzarwana kugeza tugeze kuri destination, ku cerekezo. Ko murabona ko nje noza hano nananirwa kubaho, naje noza nkabaho, ariko ntabwo nugira umutima wo kubaho. Ndi impunzi, amaraso y'intwari yameneke kuri ya misozi mbanyatesheje agaciro. Ni muze cyo guhesha amaraso y'abafanda agaciro, nazi intwari zose zaguye ku rugamba. Ico nico kidukwiriye kabanyamurenge. Novuga byinshi, murakoze.